DVC ni nankut kanin tlai na may nikul ni nga thongpang kark chimlai kaya ramkul dimusu palek sakhan chu may nikul ni nga zing lay sumilam pali tuk a PDF ni lu no in anka na ralkap ni siamnam ngan mi in anka ve na I ka do nak fak ngai in a than hi ka do nak a ralkap panga an thi I a hliam mi zong an tia kaya PDF ni an than kaya PDF lay zong a hliam mi le a thi mi an ve hlai a atlaw mi zong an kaya ramkul dimusu kwa a ralkap ni siamnam thazang le ralkap thazang tampi an chap PDF ni palek sakhan pakhat an lu no na in an la kholo tia PDF tonvo ngei tu pakhat ni achim ti in RFA ni alang ter February ni khat in ralkap ni memmaram uknak an lak nuin ramkul leram then kip a ralkap uk du lo nak lang ter in lamzo ase lamazo mi na chu ralkap ni aswal har tuk mi tu sarnak in mibu an thekna rammi minung zaret leng tiang an nun nak aliam changcha a rammi ni ma lenge mi siam nam ilak in runven nak an tua UN ni sese AAPP le adangdang phu tampi ni tete tampi le chazin he minung zaret leng nun nak aliam chang timi konga uknak latu ralkap lutlai senior general mi ang thlaini chazin ngai zong lem lo in minung zasri tluk an thi chang ti mi he tlukwan nak lo angai chu minung zathum tluk long an thi palek zong a thi mi an ve minung somli le pasari an thi zanhi leng an ilhiam ve tia taluk media pakathe interview to anak muna achim UN ni se AAPP le phu dangdang ni te tampi le chazin he hibantuk in rammi athi mi lang tar leu a uknak la tu ralkap lutlai senior general me anglani taluk media pakhat sina minung zathum tuklong anthi tia achim hi se kaya ramkul kayan taya ka daw nakle biak in pakhat siam ngan in ka mi ronga khwami minung thongkhat le zanga tlukni khwa an chuatak kaya ramkul loiko le khote dangdang a PDF le ralkap anika cha a atu bantuk in khwami anzam hi se kayan taya katalik biak in pakhat ralkap ni bomin an ka mi chu minung pali nun nak arak liami minung pariat anrak ihliam chun may nukul la nga zing lay sumilam pakwatlok loiko khwa zonga PDF le ralkap anikap thane khwami leng chok ngam lawin an dorzong a homet ni an hon ngam law cha a khochung king ngayin phunglut lawin Thailand ram alut mi mimma ram mi chu Thailand chawza ni fatin tluk in atlai na hi tlai mi chunga mimma ram uknak la tu ralkap daukal nak CDM atwa mi le upadi changzanga le panga in taza choi mi zong anitel tia Thailand ram mimma ram mi rin ton tu na kong kaw tlang tla tu phuni an than mai nukul ni thum in ni hintianga sian ram kul ni chwa le ta chi le in ramji atan Thailand ram alut mi minung somli la pani rang lo tlai thanan se hi tlai mi na kong kaw a UN ralzam na kong kaw toljel na UNHCR ni nihin mimaram boy nak ruang Thailand ram alut mi na cho an him nak ding a mimaram kiatar loading zong in nol nak atwa asina in Thailand chawza ni atlai mi mimaram mi cheu kha cho Thailand ram COVID-19 runven na upadi bor nak sol punin memmaram kwat thanding mi zong an tia RFA ni alangtar may nikul ni zan dowe kwa kamyongkin siang in akange siang in ning piluk in akang di hlaya ataka chau siang in le zayat sang siang in zonga bom apuak nak ataka chau siang in siang okhe ralkap thongpang apemi dala na se may nikul ni liaw zonga siangak chia at chawhlan na chuzana hitil at chanhi sitia khwami ni anchim hibantuk in may nikul ni nga zing laya sakai ramthen walat khwa siang in a bom voithum apok ve kale miu no hlei thum siang in zonga bom apok ve tia dearwadini alangtar Ivial hin thongpang than mi kan ngol lai nandi lak chunga lunglop nak tampi kan ngai